Nedavno je u Dubaju održan prvi sastanak predstavnika nuklearne petorke Rusije, Sjedinjenih država, Kine, Francuske i Velike Britanije pod predsjedništvom Kine. Ministarstvo spoljnih poslova Kine potvrdilo je održavanje ovog događaja, naglašavajući njegov značaj za diskusiju o nuklearnoj bezbednosti i jačanje dijaloga među vodećim svetskim silama. Format sastanka nuklearne petorke postoji od 1968. godine kada je potpisan ugovor o neširenju nuklearnog oružja. Tokom sastanka u Dubaju lideri nuklearnih sila razmotrili su aktivne teme, uključujući i sprečavanje širenja nuklearnog oružja, predupređenje nuklearnog terorizma kao i očuvanje strateške stabilnosti. Kao predsjedavajući, Kina izrazila spremnost da aktivno doprinese jačanju međunarodnog režima neširenja nuklearnog oružja. Predstavnik kineskog ministarstva spoljnih poslova naglasio je važnost povećanja transparentnosti nuklearnih arsenala i jačanja poverenja među zemljama koje posjeduju nuklearno oružje. Ipak neki analitičari upozoravaju na nedostatak konkretnih sporazuma i mehanizama za njihovu realizaciju.